Welcome again kuri Tengako TV nk'ibisanzwe katugaruka muri za vibe z'ibisisi guys. Ni kubona ibintu vya mwakamaze gukomera cyane guse n'indirimbo ubona ari y'umuririmbyi Dramati yamaze kuba isohotse kerigene mva ibwisha abantu bishi cyane guse n'indirimbo na yuko ari nziza cyane bagita Iholele, indirimbo mu masaha atanu gusa ubona yuko iriko igenda bikora neza iriko irarabwa n'abantu bishi cyane guse. N'indirimbo ubona yuko imaze amasaha agela akurinzwe ukabona yuko muri no mwanya turiko turavuga ukabona yuko ibashe kuba igera ku bantu ijana bamaze ibihumbi ijana bamaze kuba bayikurikirana. Ubona yuko ari ibintu bidasanzwe. Mu masaha abiri yari maze kuba ikurikiranwa n'ibihumbi 40, mbese mu masaha 5 yari maze kuba ikurikiranwa mbese n'ibihumbi 72 ku rubuga rwayo rwa Facebook rwa YouTube Plutôt. Ubona yuko ari bintu biriko bigenda bitangaza bishi ukuntu indirimbo igenda irebwa cyane gose. So guys, rero muri make indirimbo ubona yuko yaje hageze cyangwa se umuririmbyi Dramati ubona yuko yongiye kugarukana imitima y'abantu, yongiye kwigarurira imitima y'abantu akoresheje indirimbo Iholele. Ubona yuko ari indirimbo nziza cyane yumvirije mbese muri audio ni audio iri professional. Ubona yuko audio hari yakozwe no muhinyanyuzi Joel, ubona yuko ari we yayihinyanywe neza cyane ahasanzwe ubu ari mu bubirigi. So ubona yuko ari indirimbo yakozwe mastering, mbese mix na mastering ni Joel nyene afatanyije mbese na Bobo Pro. Naho kuri video nziza cyane n'umukobwa mwiza cyane video vixen abamwitwa Sophia Taylor official. Ubona yuko yabikoze neza cyane hariya, naho ucubona nuko video yakozwe na General. Ubona yuko ari bintu byiza cyane. General mbese yakoze muri color list cyangwa se gutunganya amarangi yoboneka muri iyo video, ariko video wabaye director ubona yuko ari all black. Ubona yuko batuzaniye igikorwa cyiza umuririmbyi Dramati. Uburazi yaramaze igihe adasohoye indirimbo, ubugabo mu gacerere kiwe aragenda agategura bimwe byo kuvuga agategura ikintu cyiza maze akatuzanira mazina tukihera ijiso tukakomeza kuryoherwa n'imiziki myiza cyane. Ni Dramati tuvuga ati congratulations. Ubona yuko ari indirimbo agitabiwe n'abantu bisha ama challenge abaye ari menshi cyane gose, imbuga hanyi yamaze kuzigarurira. Mbese urabona yuko ari indirimbo nayo igiye kuba mu ndirimbo zigiye kuba zikundwa cyane zigiye kurorirwa cyane. Reka tuvuga ati big congratulations kuri Dramati kutuzanira igikorwa cyiza maze tukagifiriga neza tukagikunda. Karona yuko ari igikorwa Iholele, indirimbo nziza cyane yayiririmbiye umukobwa. Ubona yuko ari umukobwa yakunze mbese akaba yarayegregeje kubimubwira, ariko bikarangira uwo mukobwa agiye kure atabimubwiye, atariko yaramukunze cyane ati yibaze yuko ino ndirimbo izomushikira ahari kandi ubutumwa zokumva yuko ariwe ari karabwira. Ubona yuko ari history nziza cyane yuko ubona Dramati yamaze kugwa mu rukundo mbese n'umukobwa mwiza cyane. Ubona yuko yatanze message muri iyo ndirimbo ahari uwo mukobwa nawe bashe kwiyumva. Reka tubabwire ati hasana vista ndi kuri Tengako TV, kora subscribe maze tuze turabana buri munsi aha ni kuri Tengako TV. Komiji mbi mega speaker Mr. Davuga mbese ni animation.